Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kali ni kita akan buat parti Serai Khalid East dengan GB. So jangan membuang masa, kita terus ke videonya. Apa pun jangan lupa dapatkan 10 like untuk the next video. Enjoy. Minuman parti untuk kali ini kami daripada Serai Khalid East itu buat mint calamansi soda. Lalu daripada GB diorang buat orange juice. Atuk. Sorry kalau aku rekod ni tapi YouTube, tapi iPhone Infinix bukan iPhone 13. Tetamu VIP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening to everyone. Thank you for being here tonight. Good to see you all. So today we have a special annual dinner. This is for last year a special. Truly appreciate from all of you, which is your hard work, your dedication, your teamwork. Okay. So now today we arrange the annual dinner. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kamera. And also my tiger steward mana? Atong. Sekarang ini siapa dah pakai ni? Melayu. Tomorrow show cause later. Siapa yang pakai? Dia rasa macam terlepas something lah. Apa dia? Oh, saya efek dulu. Atuk Tiger. Yasin, Tiger Yasin. Tiger Yasin. Wah, sini pun. Wah, jadi Tiger. Tiger cakap. Tiger cakap. Waktu ni kami adakan lucky draw, hanya 7 orang terpilih daripada Serai Khalid East dan juga GBS. Kostum dia mana sana? The number don't have, but there is a special person, Osha Putta. Dan tahniah kepada yang terpilih ya.
So I hope Fabulous enjoy. Apapun, kita akan jumpa the next video akan datang. InsyaAllah maybe InsyaAllah maybe kalau kita ada video yang menarik kan. Apapun, see you next time. Bye. Assalamualaikum.